No čo? Ja som tu šiel na Ficovky. Hej, ja na čučoriedky. Ale počúval som, že tady na Petržalke sú medvedi. Aj, Macko. 6. Aj s cibulou. No čo? Už ho videl? Už to pozeral? Tie medvede, hej, sú také nebezpečné. Čo medvede, ale komáre, pičo, do oke. Tie medvede, hej, sú teraz nebezpečné. Tu, tak Mikuláši, tam som z Lidlu a tak ho zoberal, ani neutekol. A on zobral igelitkov z Lidle, však ak tam ten pes na klavír hrá, na tej táške. A tak to zobral a taký medved, Macko, vyčal o pomoc a tak tú igelitku Lidle, tam ten pes na klavír hrá a takto, a tu, a ten medod, a on zoberal to byl mladé, to byl malý ešte. Keby byl veľký, tak už to rovno. A čutak, a zoberal toho myšunu a tak toho zobral za chlipy a odrazil od lampy a ten letěl do silnice, Tatrovka zebrola a ten byl mladý. No, dobre to dopadlo, dobre. Keď ty pozeráš medveda tu, na Petržalke, no čo urobíš? Nožek, áno, opinel. On počká, pripravím sa, hej. Hej. Ubodám ho do riči. Keď si na Petržalke, tak to urobíš takto. Tak ho ubodáš do riči, ale predtým mu řekneš, a máš mobil? Naval iPhony. No dobre, ale teď sme v lese a v lese není čas také tahať nožo. No a tu teprve pavúkov. Keby pavúkov na medvedov jezdil a taká tarantula, tak to je dvojitá dávka. No zober si tak 6 medvedov a čo ty budeš robiť? Ty sa zobereš na strom. Hej. To je možnosť, nie je dobrá, vysvetlím. Keď si chce, tak si zoberú jeden, nadvíhe ho, daj spojku. Udelaj takú pyramidku, hej. No a čo, zežujú ťa? No tak to som v riti, to nepomáha. Tak toto nepomáha. Tak čo pomáha? Nie, ty musíš hrať mŕtvého. No a keď si mŕtvý, keď by si byl taký ako 12-hodináček, mŕtvý, takový ešte zapocený malinko, zavonený, tak medvěd, keby šol, tak by ťa obešol. Medvěd! O!